hanyuma Zone Tempo yageze mu karere ka Minembwe gufasha abaturage turi kumwe na Dr bamwe mu badokiteri bari bagize itsinda rya Zone Tempo bafasha abaturage ba Minembwe kubavura indwara zitandukanye. Dr atubwiye amazina nubwo twavuze ngo Dr ukatubwiye amazina nawe waturutse n'uburyo mwakoze iyi gahunda. Nitwa Runyambo Norbert Nyabuhanga, ntuye muri Amerika muri North Carolina. Naje nje Kinshasa muri Réunion de Réconciliation y'abanyamurenge, turangije babona yuko ari byiza kuza mu Minembwe gusura abaturage, cyane cyane abantu bahungiye. Twaraje twashitse dusanga hari ingorane nyinshi ndetse dusanga hari intambara, ariko Imana iracari kumwe nabo. Nabonye possibilité cyangwa se amahirwe yo kuvisite pour la première fois zone de santé ya Minembwe, kuko niyo parmi zone de santé 23 nashizeho kiri médecin inspecteur. Iyo ni zone ya muri izo zone, kandi zone ya mbere nasuye navuye iminsi 3. Umunsi wa mbere nasuye hopital, wa kabiri no wa gatatu nkora muri hopital. Uyu munsi wa kane twakoreye muri zone de santé ndetse tuvisita izindi za institution privé zihari ka JAFI, centre de santé n'izindi centre de santé fonctionnaire. Nishimiye cyane kubona yuko abaturage bahari batujije, bafite inzara, barakennye, ariko baratujije, baratuye. Ico nusaba abantu bose bazi mu Minembwe bagume bahazirikane, bafasha abaturage kwatura. Nyine kwatura ni ukubaheza ico borya, kubavura ndetse no kubashakira imbuto n'ibindi zo gutera kugira ngo amezi 3 bazobone ibyo kurya, kuko nibwo bwa mbere nabonye malnutrition iri mu Minembwe. N'inka ziri hano zirananutse cyane, ziriho nkeya, izindi zose zaranyazwe. Nishimiye cyane kubana n'abanyaminembwe, nishimiye cyane kubana n'abaturage, abasirikare n'abandi bose. Dr ingwara cyane mwage muvura muri iyi minsi mwafashe abaturage mu buvuzi? Nazivuze indwara ni malnutrition, ni infection nishi zikuyeho abantu barara habi, ni diarrhée, ni ndetse na malaria. Mu Minembwe hasigaye hari na malaria, donc ni infection de voie haute supérieure na za tuberculose n'izindi ndwara liées à la nutrition. Icyizere musigaye n'abaturage yo kongera kandi kuzogaruka kubareba? Icyizere cya mbere ni uko tubabahaye Imana, kandi twizeye yuko Imana izodufasha kugaruka. Murakoze cyane Dr Runyambo. Namwe murakoze, merci beaucoup. imurenge.com